M23 imaze kwikura muri Minjenje ndetse na Peti hafi ya Pinga. Ubwoba bwinshi cyane ndetse n'umubabaro ku baturage basigaye mu bice M23 mu byukuri imaze kwikura mu byagenze gute, cyaba ari igitutu gikomeye cyane kiri kuyikura muri bice. Ibi byose nibyo tugiye kureba amakuru yacu arambuye. Reka nkubwire ngo niba ari ubwa mbere n'ubundi wisanze kuri uyu muyoboro mu Rwanda, kanda kuri subscribe kandi no kuri like, ariko nanone ku musozi wa video igitekerezo cyawe uraza kukinyuza muri comment. Amakuru yacu nuko M23 nyuma yuko ejo yikwe mu bice bigiye bitandukanye byinshi bitari na bikeya, abaturage babo bagasigara bafite ubwoba bukomeye cyane bwa Wazalendo ndetse na FDLR. M23 irongeye yikura mu bindi bice bigiye bitandukanye ibigatera inkeke. Nukwibaza niba yaba ari politike y'akarere ko biri kugenda, kubera ko n'ingabo za Uganda UPDF nazo zatangaje ko zigiye kuva muri Kongo. Byaba biri kugenda bite? Cyaba ari igikoko wenda cyangwa bimwe twita monster, igihugu cy'igihangange cyaba kiri gutegeka ibyo bintu, cyangwa hari politike y'akarere mu byukuri yabiri gukora ibyo bintu? Ni ukwibaza ibintu biri kuba muri aka kanya, kubera ko turi kubona ibintu bidasanzwe biteye agahinda, binababaje cyane kuba M23 ikomeje kwikura mu bice bigiye bitandukanye. Nyamara abaturage bari baramaze kubona umutekano, bari baramaze gutura, bari bafite aho bamaze kugera mu by'umutekano ndetse n'ubuzima bwiza. Ariko reka tujye muri aya makuru neza yakugezeho 5 kuri 5. M23 amakuru tumaze kumenya nuko M23 yikuye Minjenje na Peti hafi ya Pinga. Hari ku isaha y'isa 7 z'amanywa amakamyo abiri yo mu bwoko bwa Kamasi rero yagize muri Warikare mu rwego rwo gutwara abarwanyi ba M23 bari kuri izi defense cyangwa kuri ibi birindiro ndetse n'intwaro n'ibikoresho byabo. Bagombaga guhita babitwara aya makamyo yo mu bwoko bwa Gamasi, niyo abatwe kubera ko hano muri Minjenje ndetse na Peti hari n'ubundi coalition ya M23 ikomeye cyane, kubera ko hari ubwirinzi bw'ibitero byo mu bice bigiye bitandukanye by'inyuma neza byarindaga mu bindi bice n'ubundi, kubera ko M23 hariya muri bira bice Wazalendo na FDLR bahate inshuro nyinshi, ariko M23 ni have cyangwa nitsindwe byoroshye, kubera ko hari ibitwaro bikomeye cyane n'ibikoresho bikomeye cyane byo ku rugamba. Amakuru nuko rero abaturage bakoranaga na M23 muri ibyo bice bya Peti ndetse na Minjenje bahise bagira ubwoba bukomeye cyane, kubera ko bamwe muri bo bahungiye muri Uganda, abandi bagaruka inyuma muri bino bice nyine bya M23 ikirimo muri Warikare. Ikintu cya mbere ngiye nahise nibaza ni ukwibaza icyaba kiri kuba muri aka kanya, niba ari politike y'akarere cyangwa ari ikindi gitutu. Gusa amakuru hari nuko na bamwe mu barwanyi cyangwa bajyaga batanga amakuru ku mirwano ya M23 cyangwa kuba biri kubera mu Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane bamwe mu barwanyi. Amakuru ari gusohoka yonyine nuko ngo ari tekinike za gisirikare. Amakuru hari yuko cyaba ari igitutu cyangwa undi muntu waba cyangwa undi mutegetsi waba bategetse ko basubira inyuma, ahubwo ngo ni tekinike za gisirikare. Ariko wareba ahantu bavuye ukabona ko bitagaragara, bitumvikana neza. Ubu ngubu gusa mu bice M23 n'ubundi kirimo iracyari mu bice bitaravuga ko yavuyemo, ndetse tutarakira amakuru yuko yavuyemo. Iracyari za Rucuru, ikaba za Rubero, ikaba za Kabanyanga, Kanyabanyanga, ikaba za Masisi n'ahandi tuzi. Ariko amakuru yandi ndi kugenda menya nuko M23 bishobora kuba biri kuvuga ko ishaka guhindura imbaraga ikongera ikisuganya, kubera ko hari amakuru bari kwakira muri M23 intare za Sarambwe y'ubutasi, bivuga ko FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa babo baba bagiye kugaba igitero giteye ubwoba cyane gikomeye cyahita kibatsinda kikabasubiza iyo ngiyo aho bavuye. Ariko akaba ariyo mpamvu bari gukora ibyo nakwita nko kwegeranya abasirikare, kwegeranya imbaraga kugira ngo bazabashe guhangana n'ibyo bitero. Reka tuve muri ibyo ngibyo by'aho M23 ikomeje kubabaza abaturage. Reka twigire muri Kibati. Amakuru ahari rero nuko M23 yarwanye inkundura, inkuba yakubise FARDC, kubera ko muri Kibati M23 yarashe imbunda zikomeye cyane za FARDC zitwa BM yari gukoresha muri Kibati. Rero ni muri Warikare ya Ruguru Rusubo
ni muri Warikare naho M23 ikaba yarangije kuzirasa izi BM zari zashajije. Rero M23 zikaba zabaye tombe. Izi BM murazizi ni za mbunda ziba ziri ku bimodoka z'iminwa myinshi. Andi makuru nuko umucancuro yicanwe n'abandi barwanyi benshi cyane muri Kabunambo. Muri Kabunambo ni muri Runingo aho M23 yageze avuye ku kibaya cya Ruzizi. M23 rero yahagabye ibitero bikomeye cyane ejo, aho FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa babo bagabye ibitero hano Runingo muri Kabunambo, aho bashakaga gukura M23 mu birindiro yamaze kugeramo. Naho M23 irarwana bikomeye cyane, biza kurangira abarwanyi nibura ba FARDC, FDLR, Wazalendo ndetse n'abandi bishwe bageraga kuri 51 mu gihe hakomeretse abarwanyi barenga 67. Ariko amakuru y'ababa barabuze ingingo cyangwa baba barabuze ibice by'umubiri bagera kuri 21 mu gihe n'ubundi M23 yakomeje kurwana ku baturage ndetse irwana no muri biriya bice bitandukanye bya Runingo buno yamaze kugeramo, kuko amakuru ahari nuko ariho yafungiye. Andi makuru nuko Uburundi buri kugaragaza ko bwatangiye kwikura mu gufasha FARDC ku buryo buhambaye, kubera ko amakuru ari nuko Uburundi bwanze kwakira drone za FARDC cyangwa za Repubulika na Demokarasi ya Kongo ko zakoresha ikibuga cy'indege cya Berikondada. Amakuru ahari nuko nyuma yuko FARDC cyangwa leta ya Kinshasa yahaye umushoramari ukomeye cyane kongera kubakura drone zitandukanye nizo bari bari gukoresha za CH4 ngo izindi zifite ubushobozi bukomeye cyane ndetse no kurwana urugamba, uwo mushoramari akabemera kuzibakorera. Hari izo bari bakiriye bazohereza mu Burundi rero mu kugira ngo bakoreshe ikibuga cy'indege cya Berikondada bagaba ibitero mu bice bigiye bitandukanye bya M23. Ariko amakuru tumenya nuko nyuma yuko M23 itangaje ko igiye kujya isanga ibitero aho byaturutse, Burundi bwahise busa nkaho bugize ubwoba cyane. Nanone ko M23 yabetse mu minsi ishize ubwo yinjiraga systeme yabo bari bafite y'Ababirigi, bikaba ngombwa ko bahindura systeme y'Abarusiya. Bidaciye kabiri nabwo M23 bikavuga ko yayinjiriye systeme y'Abarusiya ndetse ko yigeze no kohereza drone ku kibuga cy'indege cya Berikondada ngo itange ubutumwa ibwira leta y'u Burundi ko idakwiye gukomeza gufasha FARDC. Ngo byahise bituma leta ya Kinshasa ihindura umwanzuro, ifata drone zose izerekeza ku kibuga cy'indege cya Kindu, akaba ariho igiye kujya ikoresha igaba ibitero mu bice bigiye bitandukanye. Reka mubwire ngo nahangamba itsoreje amakuru yanjye yaragezwa aka kanya. Niba ari ubwa mbere wari wisanze kuri uyu mubiri nshya mu Rwanda, kana kuri subscribe, urebe kuri like, ukirikeho no muri comment utangamo igitekerezo cyawe. Reka mubwire ngo ciao ciao.